ڕۆژاژنێ یا جیهانی لە باژارێ حەسەکێ هاتەڤە ژین بە ئالیکاریا یەکیتیا ژنێن کوردستانی لە سووریێ و ڕێخستنا ژنێ یا پارتی دیموقراتی کوردستانی و یەکیتیا خوێندەڤان و جوانên دیموقراتی کوردستانی ڕۆژئاوا شاخێ حەسەکێ divê ahingê de axaftinê rêxistinê jinan hatin pêşkêşkirin û herwiha helbestûstiran. و bi vê helkeftinê hêjmarek ji jinên hunermend yên bajarê Hesekê hatin xelatkirin. Jinên beşdar kêfxweşiya xwe diyar kirin bi vê ahingê lê dixwazin bîranîna roja jinê nemîne tenê rengê ahingê lê mafê xwe bistînin di civakê de. Sala tê ne bes em ihtifalê cejna jinê dikin bes em dixwazin azadiyet ji jin hemû jinê alemê re çê bibe û taybetî ji jinê Kurdistanê û inşallah em bi nîdala xwe û bi yekitiya xwe û bi tekatûfa hemû jinê Kurdistanê û ê alemê em ê bi ser kevin û em ê bigihên azadiyekê em ê li welatê xwe çêkin. Hemî jejnê Kurd li Rojava ez pîroz dikim, ez dixwazim jin azad be û demokratiyeta jinê di hemî esasiyeta de hebe. Wek em zanin gelekî di berê de jinê me tedel wan dihat zilm û zorê de di derbas dibûn jiyana xwe bes em bihêvînê got ew zilma berê li ser pîrekê bê rahiştin û jin bigihê mafê xwe bey got ew bixwaze zilam mafê jinê bide bê ey pirs. ام وك يكتيا خوندبان وجوان ديمقراطي كردستاني ام ايرو ام دبو ججنا جنيده ما تخص ام دعمك معنوي بروجهاني دون ام بير حاضر بكل ما بجنيد بلكي الجم قال لك ملتا يعني تنب بس الجم ملتا كرديز بجم بطيبتي يعني مو بجنيد ديني دي جنها كردستاني بهترين جهامو جنين جيهاني قريب رولا قبليزه دواري زانستي ده وهروها دواري لشكري دار عبدو حسكي آرك